Nakon kratkog videa kako se dodaje slika i dokument u biblioteku, idemo na strane. Također je potrebno da u direktorijumu pronađemo strane, zatim kliknemo i ovdje će se otvoriti sve stranice koje se nalaze na sajtu, znači spisak stranica, i krećemo se kroz ovu navigaciju ovdje ako tražimo odgovarajuću stranicu. Na primjer, tražimo kontakt, želimo nešto da izmenimo ili o nama, biografija, želimo da pronađemo tu stranicu i da uradimo neku izmenu, možemo kroz navigaciju tražeći je, ili na drugi način tako što ćete ovdje ukucati ime stranice. Bitno je samo da obratite pažnju ako je naslov stranice napisan ćirilicom, da prebacite jezik na ćirilicu, a zatim da ukucate, ako znate, kakav je tačan naziv stranice, kontakt, o nama, biografija, dokumenti i tako dalje. Sada, zašto služi ovaj meni ovdje? Kao što sam rekla, objavljene stranice su već objavljene stranice na sajtu. Nacrti su stranice koje još nisu objavljene. Neke stranice mogu da se rade 10-15 minuta, dok druge stranice mogu da se rade i više dana. To zavisi od toga kolika je stranica, koliko ima sadržaja na njoj i koliko ima rada na njoj. Stranicu možemo i da izbrišemo. Ja ću se vratiti na prvu stranu. Stranicu možemo, ako nam stranica neka nije potrebna, da jednostavno da ne bi sajt bio preopterećen, potrebno je gledati da sve što je nebitno da se izbriše sa sajta. I recimo da mi je ova stranica potpuno nebitna, da je ne želim. Ako prislonim miša, vidimo ovdje pomeri na otpad. Pomerit ćemo ovu stranicu na otpad i pojavljuje se novi deo gdje piše otpad. Kliknut ćemo ovdje i vidimo stranicu koja je na otpadu. Ako potpuno želimo da izbrišemo, kliknut ćemo na obriši trajno. Međutim, ako smo slučajno obrisali stranicu, postoji mogućnost da se ona vrati, znači kliknut ćemo po vrati, s tim što ona sada ne ide u objavljene stranice, već ide u nacrte. Kako ćemo je objaviti ponovo? Idemo na brza izmena, znači naslonimo miša, brza izmena, i ovdje stavimo objavljeno, a zatim ažuriraj. Ako želimo da recimo promenimo naziv stranice na brzinu, brza izmena, pa idemo naslov, pa želim da se zove nekako drugačije. Ja ne želim, ova stranica treba baš ovako da se zove. Ako želimo da promenimo naziv podloška, recimo može biti 144, zatim datum stranice. Kod stranica često i nije bitan datum, zato što se na stranicama i ne vidi datum objavljivanja, zato nema potrebe da se menja. Ko je autor stranice može da se promeni, ko je napisao tu stranicu. Ako ima više autora, znači možete izabrati autora. Lozinka nije potrebno da se ukucava. Zatim, da li je roditelj, da li je ta stranica nadređena ili ima neku stranicu iznad sebe. Poredak također nije potreban. I šablon, znači vi možete ovdje da zapamtite koji je šablon ove stranice i da probate za početak da promenite različite šablone i da vidite kako izgledaju. Ako WordPress sajt ima šablone, znači možete menjati šablone i prilagođavati određenim stranicama. Bilo kakva izmena da se uradi ovdje, potrebno je da se klikne ažuriraj, a ne odustani. I to je to. Kliknut ćemo ponovo na svi. I kao što vidimo, sad je ponovo se vratilo na 4 nacrta, znači više nije 5, a 404 stranica je objavljena.